Oras, selamat pagi, Bapak nang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari bata bari panorang sugot nyerion. Pasadahita hurta martonggo mahita. Puji-pujian apa malas nihur isombahkon uhur nami bamu Tuhan bani panorang sugoton. Mangahap ka nami bani bagkal di pakok-kokonmu. Sonay age buwi di pasu-pasumu nadot ijalohan nami ibagas bulong nami ari lopus ari. Badi sogoton pe bagasiro na mamukah orja nami si gano pari. Para bugoy hamhan nami marhite katamu. Goki ham malas nihur nami. Marhiteo niton di mo na mapasingin. Ase ibagas sa ganjang nyerion. Kotap marmulia marsangap ham. Marhiteo ni parsahap. Sonay agi pangabak nami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami dalam rapa kontonggo nami. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bari panorang suboton. Nabuhi isesaya nami marhitihon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Selasa tanggal 10 Januari tahun 2022. Alma tersurat bani Yohanes bindus 10 ayat 24 nama katahon sonon Rosi sonari seng ope mangindo hanima marhite goranku pindo hanima ma ase manjalo hanima asegok malas nihur nima ibagas pangidangyon ni rapak konsusian ni ai marhite ni hata na pinadas ni Tuhan Yesus on hubani susiani lambing takas matene bahasa ipardiate Tuhan Yesus do sonaha hasomalan sonay age sonaha susiani mangguluh ilobe-lobe ni Tuhan Yesus laho do susian ni ay mangusir setan laho do humani susian ni ay pamalum noboritan janah boy do tongon usir si dia setan malum na boritan ay sanggah mga jamkon goran ni Tuhan Yesus. Tapi anggo ibagas tonggo bani panorang ay alani lape gok jana lape das panorang ni igalangkon Tuhan Yesus diri ni mati ia bani hayu parsilang ase isobut marhitehon ni Yohanes 10 ayat 24 on Rosi sonari seng ope mangindo kadima marhite goranku. Artinya ay korini martonggo pe susian ay bani panorang ay lang ope tene marhite goranku. Natottu ibagas pergoluhan ta sonari boy ma ididah kita. Dot kosi igalang kon Tuhan Yesus dirini nagabe tobus ni dosata gabi ipatalok mahumanihita ase ibagas tonggo totap mga jamkon goran ni Tuhan Yesus. Totoo bapinang nalongan ibagas Tuhan pa Yesus Kristus masesonay ipodakon Tuhan Yesus subata usih doay sonon tene na ipadas ni Tuhan Yesus sutongah-tongah ta. Adong ma sadaniom ba sanggah bani panorang liburan mulak ma iya huhuta. Janadas ma iya huhuta malas tumang mauhurni. Jana gadup ari alani parjuma-juma do orang tuani gira sogot iya norjahon gadup horja si gadup pari dopai misir ma iya ujuma. Ibagas pangarapan malas ma uhurni orang tua ni mangidah ahana binahin ni ay jana bulak mohuli iya kubay perkuliahan ni ibere matene balanja napatut bani si jaloon ni lupo si salose masa liburan ni ijupah kon ma orang tua ni tapi ibagas uhur nah adong donani berion ni bapa adong donani berion ni inang si pindoonku ninihur ni tapi aipe roh do iya jana ijupakon orang tua ni tapi ibagas uhur
na marduaan. Dapotan do, atap lang. Tapi sanggaro iya, majupakon orang tua ni, langsung ihatahon bapa pakon mama nima. Hatahon maambia, ahama nasihol Panginoon mo. John maganupan kita bapainang nalongan ibagas Tuhan ka Jesus Kristus. Sonay ma ibere Tuhan Jesus hataon hubani susyan ni sonay age hubata haganupan. Nasihol patakas kon hubata. Songon orang tua no kanayay sa sitong ni lape ipatugah kita, lape ihatahon kita, dom maibotoh Tuhan Jesus sa sitong ni aha nagabi haporluan ni gulungta. Tapi ijon ma Tuhan Jesus patakas kon, pataridah kon habayakon ni idop ni uhur ni. Somal ni halak lang ibere hubata kesempatan lahu padaskon na ibagas uhurta terlebih anggo adong si pindoonta. Tetapi anggo Tuhan Yesus parlobe do ibuka pintu gerbang lahu mangindo hubata. Ay maase maningon do hapene takas bata. Ase boy jupah kita aha na pinangindota hubani na bata. Maningon do hapene hita mangindo ibagas tonggo. Jana mangindo ibagas goran ni Tuhan Yesus. Ay maase maningon do hapeni ibagas parguluhan ta sigano pari. Maningon pataridah konon ta do porlu ni uhurta. Bani haganop atap ahape na ipindo kon uhurta. Maningon do hapeni hita mangindo ibagas na mga jamkon goran ni Tuhan Yesus. On managabe malas ni hurta, bapainang nyolongan ni bagas Tuhan ka Yesus Kristus. Sa sitong ni lang talut kita mangindo atap ahape humbani na bata. Ang gumanghut hajong-jonganta ilobe-lobe ni bata. Tapi marhitekon ni Tuhan Yesus na doma manggalang kon dirini gabi tubus ni dosata. Gabi adong ma si pangapiti bata. Adong ma na mambela kita. Ase sangga ipadas kita pangindoan ta hubani na bata. Tuhan Yesus ma na mga pitihita hubani na bata. Ase jupah kita pangindoan ta ay hubani na bata. Halanyay anggo martonggo kita, martonggo mahita ibagas goran ni Tuhan Yesus na mapasingin. Napaduahon, bapainang nalongan ibagas Tuhan ka Jesus Kristus, masehita maningon mangindo kubani na bata, isobuk Tuhan Yesus, pindo hanima ma, ase manjalo kanima. Natotu, ijon bapainang nalongan ibagas Tuhan ka Jesus Kristus, rado tene, ibagas parguluhan taon, manjalo atape mangindo kita, kubani hasomanta, lang jupah kita aha na pinindot taay. Tapi ang gorok kita hubani na bata, ang gumangindo kita hubani na bata, pastido manjalo kita. Artini ay dapat kita do, jupah kita do, aha na ipindokon kita hubani na bata. Artini ay lang kapeni ase pitah manjalo tumang kita. Tapi ase lambin ropokut ni mahita. Mangindo kubani na bata. Halaniya ha, bapay nang nilongan ibagas Tuhan ka Jesus Kristus. Pita halak na pokut do na mangindo. Ay do halak na mamboto. Jana mandayhon, rosi manjalohon, aha na ipangindoni. Ay maase pangarusyon na paduahon, maningon do lambin marbagal ibagas sa dirionta, bahasa, Tuhan Yesus lang gatene marnabosan, bani haganupan panginduanta, halani ay naporlu ay ma, ase totap kita, padaskon, atape ase totap kita, makatahon, aha na ibagas uhurta, hubani na bata marhitekon ni
tonggota. Halania halani sahalinari maningon do hapeni iluar kon hita aha nagabe usin uhurta jana maningon tenger do uhurta pindo onta do jalo onta do aha na ipangindo hita hubani naibata jana napatuluhon mase ihatahon Tuhan Yesus pindo hanimama asegok malas ni uhur nima napatuluhonon pe Bapa inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus siol patakas kon hubata ibagas parguluhan ta sigano pari rado hapeni aha na ijalo kita atape aha na dong bata langka peni ay 100% boy mambahin hita malas niur tetapi sagala na pinindota hubani na ibata doma pasti Aima natang sidiaran jana aima namambahin gabe gok malas ni hurta atape sempurna malas ni uhurta aima ase Bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon labing takas do ibotoh kita bahasa barang ape na ipindo kita hubani na ibata gabe gok do malas ni uhurta artini ay boy mahapeni ibanding kon hita ibagas parguluhan ta sigano pari bahasa adong do hapeni sipata na ijalo hita atape na jupa kita ibagas gulutaon lapetottu mambahin gok malas ni uhurta tapi ana ipindo hita hubani na ibata doma pasti gok malas ni uhurta aima ase maningon do hapeni Bapa inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lambin isadari kita bahasa langa dong HP ni si bere-bere ni nebata langa dong HP na ipangindo kita kumbani nebata na mambahen gabi pusok uhurta tapi sagala na pinindot ta kumbani nebata pasti do ay mambahen gok malas ni uhurta halani ay ulang masok pat masa tene ibagas parguluhan taon hita do na mangindo hubani na bata hapeni ahana ipindon hita ay lang mambahen gabegok malas ni urta tetapi maningon do sagala na pinangindota humbani na bata ay marharohan humbani na bata jana mambahen gok malas ni uhurta ase sahalinari aha na pinangindot ta humbani na bata maningon do hapeni malas urta natottu suku-suku ni aima sonanga do asina ipindoon hita ay mambahen gok malas ni urta maningon do hapeni ipindo hita malas nihur atape silayak-layak ni nebata aima si bere-bere ni tondui na pasing anggo marhorja matodi na pasing ibagas dirita tondo na pasing mana memberi hapentaron hubata tondo na pasing mana mangajari hita pasal anga si pindo onta humbani naibata halani tondo na pasing na memberi habayakon na memberi hapentaron pasal anga si sahap kononta pasal anga si padasonta hubani naibata aima ase anggo tondo na pasing do na mangajari hita laho mangindo hubani na ibata pasti Bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus aha na pinangindota lang mambahen soya tonggota jana lang mambahen gabe kecewa hita bani na ijal ahape na ijalo hita humbani na ibata halani ay tetap mahita martonggo, tetap mahita mangindo ibagas goran ni Tuhan Yesus, jana tetap matene ijolom hita politik. Aha na ijalo hita humbani na bata, aha na ipangindo hita humbani na bata, pasti mambahin gok malas ni uhurta. Amen martonggo mahita. Sonin matongon malas ni hurnami Tuhan, ia jari ham hanami. Ase ipindo hanami parlobe si bere-bere ni tondo mo na mapasingin. Ase ibagas tondo mo na mapasingin. Ia jari hanami. Laho padas kon isi ni uhur nami.
Rossi, asi ibagas tondo mo na mapasing in hanami, manjalo si layak-layak mo, asi gabigok matongon malas nihur nami. Halaniin mabapa, ibagas parguluhan nami si ganupari sa ganjang niaryon, tetap matondo mo na mapasingin, mga jari hanami, ibagas na mangindo hubamu, asi tetap hanami, martonggo, mangindo, mga jamkon, goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoalan ni tunduy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras maubat taganupan bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jana selamat marhorja mahita ibagas habayakon ni hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Shalom.